بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarinya mga umat Islam, palanggungan sing kami ha kami Islam, alhamdulillah. Jarinya sab kita niyo ha zaman na to ini, waktu sing guro na to kalasan, amoy in sumugpat lang kasing pangadyan na to, nakaunayad to, sarta pagpatumtum kato tanyo si mga tungod papakaradyaan mapatot na to bawbugan hapag akama insyaallah subhanahu wa ta'ala habihayaon lang ta amoy hikarwa episode sin pangadyan sin kita niyo tungod pa ang Sheikh akida sin ahlus sunnah wal jamaah na insyaallah subhanahu wa ta'ala manayin kita niyo marayaw supaya makahampit kita niyo iwan amoy ini karungukan na to marayaw bangbiya din to impagyanon akida sin ahlus sunnah wal jamaah di na ako magpalugay tukbal ko yung guro na to kulasan wero na rin din kan Sheikh Abdullah Yasin but yatafadal siya na to maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hadana al-islam wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga umat Islam, berhormat, irinisab kita niyo hatiranan sin pagpatumtum piatumtumi. Demikian amuin atampat atau madlis sin ilmu diha ni Daul Islam dan hayat to sugpatan na to in maudu na to tungod pa akida na to amunain akida sin ahlus sunnah wal jamaah nasabot na to sin simana limabay in patut na to ingaton kauhaan tagsiyam parkala atau masalah amuin sung tahibis sarariha ini in patut na to pagpatumtum piatumtumi antara sing kita niyo supaya in pamarat saya na to iwan akida na to amuin kumugot atau kumusog atau bang kalupahan sing kita niyo supaya katumtuman na to. Kasabab ito mga barhurmat nasabot ta na kauna masala panagnaan in pamarat saya na to akida na to al-imanu qawlun wa amalun wa i'tikadun yajidu bitta wa yanqus bil ma'siyati. In masala hikarwa natakid anna sahib al-kabirati tahta masyiatillahi azza wa jalla. In adumini in hikatu mas'ala amuna natakid anna tauhida ar-rububiyyati aqarra bihi al-musyrikun wa man aqarraha bi tauhid ar-rububiyyah wa lam yuqirru bi tauhid al-uluhiyyah falan yanfa'hu inda Allah azza wa jalla. In ikatu mas'ala parat sayahon na to atau yung pangiktikad na to bunan tuod in tauhid rububiyyah piarat saya siya kaya hagad siya si mga musyrikun. Demikian hisiu-siu in di niya parat sayahon kahagaron in tauhid rububiyyah iban di isab niya parat sayahon kahagaron in tauhid uluhiyah papagbutason niya
na taan tutuod di magmumpaat kaniya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya in Fir'aun la'natullahi alayh. Fir'aun la'natullahi alayh fiyarat saya na in tauhidur rububiyah. Vita niya kaya hagad niya buat malingkan wala niya kaya hagad fiyarat saya in tauhid uluhiyah. In hatihan sin tauhid rububiyah siya na i'tikadun anna Allah khaliq. Siya na kahagaron i'tikaron na to bunnato in Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagpapanjari singkatan makhluk. Iban bunnato siya Allah subhanahu wa ta'ala in mangdirihil rejeki. Iban bunnato din siya in magpinda-pinda makapagpinda-pinda sing kahalan sin piyapanjari niya amunain pitong lapis langit iwan sin loon niya. Siya in magbaktol sin pakaradyaan nila sin wakto nila sin aturan amuin dihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu atau aturan sin kapapanjari kanila. In ini tauhid rububiyah fiyarat saya siya si mga musyrikun iwan sin Fir'aun. Laong hi Musa kan Fir'aun haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala lakad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adunnuka ya Fir'aun masbura. Al-Isra. In agisin Musa kan Fir'aun nunan tuod kay ingatan mo wayroon magfaturon ha mga silayat to mga kanabihan karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan amunain Tuhan sin tag-amulahi sin pitong lapis langit iwan sin lupa. Ito kaya ingatan sin Fir'aun wa inni la'adunnuka ya Fir'aun masbura. Iwan bunato din ako tanto in ikaw yan in pamarat saya ko in ikaw ya Musa in una-una ko in ikaw yan ya Fir'aun tanto in pakaradyaan mo yan amo yan in parsababan hikit ikatilakbo kay mo afinar ka jahannam aw hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. In agi sin Musa kan Fir'aun ya la'in ya khasis anta ta'lam ya kau Fir'aun liyala nat sin Allah subhanahu wa ta'ala ini kau kaingatan annahu ma anzalaha al-ayat kaingatan mo wayroon nagpatulon sin mga katanda-tandaan kaayat-ayatan sin Allah ay kanabihan ay mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kalangit-langitan suga niya bulan niya Allah subhanahu wa ta'ala wa ma anzala hadha kalam iban wayroon nagpatulon sin bisara ay farman sin Allah kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma bana hadis samawati wal ard iban wayroon nagpatindog nagbangon sin pitong lapis langit iban sin lupa malingkan rabbus samawati wal ard amunain Allah subhanahu wa ta'ala
siya Allah subhanahu wa ta'ala in tag amulahi tag parihala isin pitong lapis langit iwan sin lupa. Sa magawa in kaonan mo ya Firaun, Q4 mo ito siulang mo. Q4 mo tiabunan mo in mga ito in pangahagad mo. Wala kau nagkahagad. Nagpupurkaw, nagtakapurkaw. Bunaltod, in nagmungkir ha rububiyah. In Firaun, in miyungkir niya ha rububiyah. Hakatunggal sin Allah Ta'ala nagpapanjari, sin pitong lapis langit, iwan sin lupa, iwan sin luon niya. In miyungkir niya rububiyah, ha piyatampal niya. Amin piyatampal niya. Habahir. Sa magawa, habatin hapangatayan niya. Kaya ingatan niya ito. Kaya ingatan niya. Sa habis sara niya hagwa, hati niya, di siya magkahagad. Sa magawa, habatin niya, kaya ingatan niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Hanasabot ito, namung siya in Fir'aun hakauman niya. Hafangan sin Allah Ta'ala, alaysa li mulkun Misra, alaysa li mulkun Misra, wa hajil anharu tajri min tahti. Hafangan sin Allah habayka, laong sin Fir'aun, bukun ba aon ka ako kawasa? Aon long niya kawasa ko. Ako long niya intag kawasa hahula Misir. Ako in sultan nila. Kitaan niya walang niya in kasuwa-suwaan. Nag-ano din ha baba sin aras ko astana ko. In miyungkir sin Firaun, amo na in rububiyah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa magawa, habatin niya, kaya ingatan niya. Bukon siya in nagpapanjari sin pitong lapis langit, iwan sin lupa, iwan sin luon niya. Bisanin siya fiya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan niya ito. Wal musrikun, in mga musrik, biyakan Abu Jahal, iban sin Abu Lahab, Umayya ibn Khalaf, iban na sin, biya sin upama nila ito, biya sin pangahagad nila ito, iban sin, biya sin dagbus nila ito, iban sin hantang nila ito, akarro, bihet turaysa, kaya in pangahagad nila, hapanawhi hatawhid rububiyah. Nagkahagad na isab sila, ha, tawhid rububiyah. Sa magawa, in miyungkir nila, tawhid al-uluhiyah. Amo na yung tawhid al-ibadah. Amo tin miyungkir si mga musrik. Kasi nasabot sila ito. Hapal man sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'artahum man khalakas samawati wal arda la yakulunna Allah. Hapal man sin Allah, iban bang mo sila asubuhon o Muhammad, bang mo sila asubuhon yung mga musrik, isin nagpapanjari sin pitong lapis langit, iwan sin lupa, iwan sin luon niya. Tanto in ipamung nila, in jawab nila, Allah. Ay hati niya, piarat saya nila in tawhid rububiyah. In sila, kaya ingatan nila kung natuod in Allah Ta'ala, siya nagpapanjari sin pitong lapis langit, iwan sin lupa, sa magawa, in miyungkir nila, hindi nila kagaroon.
pagtakabulan nila, di nila hinangon in tauhid al-uluhiyah, ay ibadah, pagtaat, pagtag-ipon pa Allah tunggal. Amo ito in miungkir nila. Alhasil, habihat to, kaya ingatan sing kita diha ini, hisiu-siu in mag-itikad, mani'takada anna Allaha khalikun, rajikun, hisiu-siu in pamarat siya niya, i'tikad niya, hapangatayan niya, kung nato niya Allah Ta'ala siya nagpapanjari, siya in magdiri-rijiki hamakhluk, walam ya'budillaha, sama gawa, di sila sumumba pa Allah, dito sila sumumba pa Allah, walam yuwahiduhu fil ibadah, iban wala nila natunggalin Allah Ta'ala pag-ibadat nila, riyamuran nila in pag-ibadat, pagtag-ipon pa Allah, at wala nila tiupot pa Allah Ta'ala in pagtag-ipon nila, fahuwa min ahlin nar, na in tao bihetto, din ha mga tao, api narka jahannam, waliyaju billah. Amo ito, mga barhumat, in mas'ala hikatu. Adapun in mas'ala hikaufat, na'takid bitawhid al-uluhiyah. In pangi'tikad na to, pamaratsaya na to, hatawhid uluhiyah, siya na tunggalon in Allah Ta'ala hapag ibadat kanya. Huwa ifradullahi bil ibadah. Doon na to tunggalon ni Allah Ta'ala ha ibadat, perkala ibadat, wa an yuwahhida subhanahu wa ta'ala, iwan amuin tunggalon mahasud si tabaraka wa ta'ala ha ibadah, wala yusarrifu li ghairihi shay'un min al ibadah. Di na to, ayaw na to patudjuhon, harugaing din kaniya, uno-uno na din ang mga ibadat na to. Ayaw na to patudjuhon, uno-uno na ibadah din ang mga ibadat na to. Harugaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala, at ayaw na to limbangan, sibuan, salian in pag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. In tawhid uluhiyah, siya amuin, siya na ini amuin, kaya nawag-tawag siya sing karasulan, karasul-rasulan alayhimus salatu wassalam, amuinin da'wa nila. Kaya nawag-tawag sin karasulan alayhimus salatu wassalam, biyakan Nuh alayhissalam, Ibrahim alayhissalam, Isa alayhissalam, wa Musa alayhissalam, wa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, kulluhum katan kanabihan. Amuin kanabihan nasabot sin Allah Ta'ala halom sin Quran, iwan wala nasabot halom sin Quran. In panawag-tawag nila, amunain tauhid uluhiyah. Fakullu wahid minhum, tiap-tiap hambuok din kanila, hanggat taurin hakanabihan karasulan, nasabot, in agi nila, hakauman nila, kafarman sa Allah Ta'ala, u'budullaha ma lakum min ilahin gayr. Sumbahan niyo Allah Ta'ala. Sumbahan niyo Allah subhanahu wa ta'ala, pagtag-ipon kamo Allah Ta'ala, wayroon kanyo dugaing Tuhan. Wayroon Tuhan dugaing sumbahon niyo. Nain Allah, amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ayaw patudyuhan na dugaing din ha Allah Ta'ala. Im pagtag-ipon niyo pa Allah Ta'ala. Kataan sila, mga nasabot ka nabiyan, iwan wala nasabot, bihat tuin agi nila,
at tiap-tiap kauman kaya assign kanila si mahasud si tabaraka wa ta'ala. Kaya paturunan kanila sin Allah ta'ala hauno-uno na kauman binaybayan. Amo ito in kaptangan dakwa nila kauman nila. Ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ingkatan sila at bihadihil kalima. Aminin biyita nila. Amin diara nila. Message nila. Order kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kalima ini amuna tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Panunggali fa Allah mahasud si tabaraka wa ta'ala hafag tag-ipon kaniya. Hafag agama kaniya. So siya tunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan simparman si mahasud si tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Farman fasin Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Farman sin Allah ta'ala kitab fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamudna in kita ni ummanya bunal tuod kaya guwahinamo kaya fagwahinamo kay mo o Muhammad in wahinamo matun kay mo o Muhammad iban pamangasila amoin nakauna kanabihan daing kay mo lain astakta na bangkaw maglamuran mo sa kutuhan mo in pag-ibadat mo fa Allah Ta'ala layahbatan na amalu tanto batal larak in ibadat mo kakahinang mo wala takunan na minas hasirin ibantan ito ng kaaunan mo haadlaw ka na dahin ha mga tao sa lugi-lugi. Amat to mga bariman, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labi loba pakato ni ummat ni. Dito manjari amuin, lamuran na to, sakutuhan na to, in pag-ibadat na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amaton hikabatal, hikalarak sin amal na to, asibi dakula, tamuin para sa wandi ikatayma sin ibadat na to hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw anakan para man pa sin Allah ta'ala fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik ay ingata muna o Muhammad bunal tuod wayroon patut pagtag-ipunan sumbahon malingkan in patut sumbahon amurain Allah subhanahu wa ta'ala iban pangayo kau kaampunan ya Muhammad ha mga pagdusahan na hinang mo. Damikyan mga umat Islam kaya paglimbang di si Allah subhanahu wa ta'ala hamaksud sin ayat sin Allah ta'ala si mga mufassirun may ta kaya paglimbang sin Allah subhanahu wa ta'ala in kalimatut tauhid iban sin at-tawbah, pangayong kaampunan po Allah subhanahu wa ta'ala. Akal na, in manusia, in kita niipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, masih sadyakat kita niyo mataod pagkakulang na to. Hapanawhid fa Allah, hapang ibadat fa Allah, hadaakan sin Allah. Uno na wajib na kafardo na ka. Mataod amoin kulang na to. Dahil naman pag haman-haman si manusia hada akan sin Allah, pag pahil-pahil hada akan sin Allah. Na hasabab ito wayroon dugain hika sukup sin kulang na to. Sin haman-haman na to. Hama dakan sin Allah Ta'ala amurain panawhid fa Allah subhanahu wa ta'ala
amatin hikasampur na sin ibadat na to, sin kakahinang na to, pagtagifon na to, amo na yung panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damit kiyaning kita manusia, masisadya makakumit, makahinang dusa, mahapon niya, mahinat niya, doom niya, adlaw niya, masisadya kita niyo, makahinang dusa, doon nakahapangatod, doon nakapangdungog, doon nakahabissara, doon nakahanggauta, doon nakahapangatayan, masisadya kita niyo, amoin, makahinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab ito, in wayro nisab, in hikaig sin, hikapapas sin dusa na to, amurain, istighfar at tawba pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang si mga ulama, hangkan ini, yafaklimbang sin Allah ta'ala, diha ayat ini, fa'alam annahu la ilaha illallah, wastagfir li dhanbik, panauhid iwan pagtawbat. Demikian mga umat Islam, apan man pasin Allah subhanahu wa ta'ala, manunjuki anuin subay, kita ikhlas, tunggal fa Allah ta'ala in pagtag-ipon, amunin tauhid, uluhiyah, apan man sin Allah, ala lillahi dinul khalis, tanto ha Allah ta'ala, bukun ba ha Allah ta'ala in agama, amuin ikhlas sawasa suway pag-agama fa Allah Ta'ala suway siya ikhlas in pag-implement na to haagama sin Allah Ta'ala ikhlas ay ala tauhid suway siya tunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala ala lillahi dinul khalis. Amo ito mga umat Islam suway siya tunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul innama ana basarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Surat Kahfi. Firman sin Allah ta'ala, pamungan o Muhammad, bunatuod, in ako, bangsa manusia, biada kaniyo, baitaan sila o Muhammad, in mga ipon, in mga umat mo, ana basarum mithlukum, naturin ako manusia, biada kaniyo magkaon, magtuog, mag-asawa, biada kaniyo manusia. Yuha datungan ako wahi, ako in turunan sin Allah Ta'ala wahi niya, amna in Quran. Yuha ilayya in piyagwahi kako sin Allah Ta'ala marika ko annama bunatod in Tuhan niyo ilahukum in Tuhan niyo ilahum Tuhan wahid hambuok da ay hambuok da in sumbahon na to, hambuok da in Panginoon na to, hambuok da in pagtawakkalan na to, hambuok da Allah Ta'ala in rukuan in sujuran na to. Amo ito mga umat Islam. Abihet to, kaingatan na to diha ini, kaingatan na to diha ini, in tauhid uluhiyah, pag iyanon, siya na amuin, pianawag tawag siya sin rasulan, alayhimus salatu wassalam, amunin piyagpaturuan sin Allah Ta'ala kanila hasupaya aun suntuan upihan singuran sing kita ni pagtakipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ha pag-implement pamagbog ha sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkan sila piyaturun sin Allah Ta'ala humindo ka to sin akida na to pagtag-ipon na to sin pagtaat na to in karasulan. Amo ito yung pianawag tawag siya sin karasulan in tauhid uluhiyah. Sin alayhimus salatu wassalam in tauhid uluhiyah siya na tunggalon ni Allah Ta'ala ha ibadah. Doon na to tunggalon ni Allah Ta'ala ha pag ibadat na to kaniya.
wayron dugaing panunggalan na to Allah Ta'ala, tupot da ibadah. Amo rin ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay hati niya, di tapatudjuhun dugaing din kaniya. Bisan pa yung kaunan niya, malaikat, nabi, rasul, awliya sin Allah, di tamanjari hitudjumat to kanila bang tungod pa ibadat. Karena in ibadat tawkifiyah, tupot siya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yusrik mahu, iban ayaw lamuran Allah Ta'ala, ilamod sibuan dugaing din Allah Subhanahu wa Ta'ala tabaraka wa ta'ala. Ayaw lamuran niya maahu kapag ibadat niya dugaing din Allah tabaraka wa ta'ala. Amo yato mga barhurmat tungod sin mas'ala hi kaufat natakid bitawhid uluhiyah. In pamarat saya nato ha tauhid uluhiyah ay tauhidul ibadah biheto in hantang niya in bita kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iwan salafus saleh iwan biheto in pangi'tikad sin ahlus sunnah wal jamaah ha tungod sin tauhid al-uluhiyah. In mas'alah kalima al-mas'atul khamisah na'takid anna lillahi azza wa jalla al-asma' was sifat allati atat fil kitabi was sunnati sahihati. Ikalima mas'alah in pangi'tikad na to, pamarat saya na to. Bunan tuod aun ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha Allah Subhanahu wa Ta'ala mahasud si mahatinggi aun mga kangan-nganan niya. Aun mga kasipat-sipatan niya. Amuin atat kiyawaita nasabot fil kitab ay halom sin Quran. In kangan-nganan si Allah nasabot halom sin Quran. Kasifat-sipatan si Allah nasabot halom sin Quran. Was sunnatis sahihati iban yaon kiyawaita hadis sahih. Ay hadis si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanatakid in pamarat saya pangitikad nato raisab annahu kunnantod siya Allah Ta'ala lahu aun kanya mahasud si tabaraka wa ta'ala mga kasipat-sipatan taliku timot ha jalalihi tumot ha katinggihan niya ha amuin hajat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na uno yung pangitikad na to Ahlus Sunnah wa Jamaah la nukayyifuha di nato siya in sifat asma biya din unta aso unta biya din in hantang in sifat sin Allah atau drawing unta di atau hibis sarata biya din long in sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nukayyifuha wala numassiluha iwan di nato siya ing pangangan sifat sin Allah dihilan misalan upamahan di nato dihilan misalan in kangan-nganan kasifat-sifatan sin Allah wala nusabbihuha iwan di nato siya pasibuon pasalion hauno-uno na din ha mga makhluk sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na di na to utungon pawaran ta waliyadu billah in sifat sin Allah Ta'ala. Wala no attiluha iban di na to ipangitikad na to in sifat sin Allah di na to pindahon in makna di na to kangiun in makna patudjuhon parawaing murad sin Allah atau maksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di wa innama buat malengkan benar tuud nusbitu in isbatun natu lahus sifah aun sifat sin Allah Ta'ala allati asbataha amuna isbat siabut niya in ini sifatku
huwa li nafsi in sifat ini hasifat sin li nafsi tabaraka wa ta'ala ay sifat sin jat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asbatuha iban unatun isbatun natu isbat kaya baita siya sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam ini sifat sin Allah ta'ala pihak sifat sin Allah ta'ala pihak sin Allah ta'ala kaya baita sin Allah dalam Quran ni kaya baita sin Rasul niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadis niya as-sahihah. Nah, biya sin sa upama sifatul yad biya sin sifat sin Allah aun lima nakul in agi nato pangiktikad nato lillahi ha Allahu ta'ala lillahi yadun yaliku bi jalalihi aun lima sin Allah tumu hajatnya amat yung pangiktikad nato aun isbatun nato aun lima sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab kaya sin Rasulnya kaya sin Allah ta'ala hajatnya halam sin Qurannya bila kaifin ayaw na to di na to manjari lang biya dinin lima sin Allah subhanahu wa ta'ala bining gulamay sin lima sin Allah di wala tamsilin ibandi na to pa dihilan misal example ha mga makhluk niya wala tasbihu ibandi na to hinangan sibo dagbos in sifat sin Allah wala ta'tilin ibandi siya pindahon in makna di kangiyon in makna din ha murad sin Allah atau murad sin Rasulnya sallallahu alaihi wasallam la tusabbihu ayadil makhlukin di natu pasibuun ha mga kalima-limahan si mga makhluk via panjari niya di manjari samagawa musbitu isbatun natu kahagarun natu iktikarun natu lahu Allah ta'ala Allah ta'ala lima taliku bijalalihi tumu hakatinggihan hajat sin Allah subhanahu wa ta'ala aun limanya tumu hajatnya amitun pangiktikad sing kita niyo ahlus sunnah wal jamaah tungod hasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala wakal ain biya di sifat aun mata kal istiwa biya sin sifat sin Allah iaon siya mataas sin arasnya timajalli hataas sin arasnya wakal kalam biya sin sifat sin kalam ay Allah Ta'ala nagbisara sifat sin Allah Ta'ala wakal masyiati biya sin pagbaya sifat sin Allah kasifati allati biya sin kasifat-sifatan amuin waradat fil kitabi was sunnah kaya waita halam Quran iban sunnah hadis sin Rasulullah as-sahihah wala nakul ayaw na to hibisara hipamong kama kalatil asyairati ayaw kita ni magbisara biya sin bisara sin mga asyaira umong biya ni bisara sin mga asyaira hatungod sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala tauhid asma wa sifat long nila alladina asbatu sab'u sifat in mga asyaira in isbat nila sadya pitu sifat sin Allah pitura in sifat sin Allah ta'ala wa angkaru baqiyatis sifat mungkilun nila in kaiwanan sifat sin Allah Ta'ala puas din hapito na sabot pakad akhtau wabtada'u long si muallif na gunato din na syairah nasa na sila iban nakapag-imbento na sila makapag-innovation na sila hatong tauhid asma wa sifat wala nakul damikyan di daysab kita manjari umyan kita ahlus sunnah
kama qalatil mu'tazilah. Ayo na to ibisara at ipamong biya sin bisara sin mga mu'tazilah. Alladina asbatul asma, in mga mu'tazilah isbat nila isab kihagad nila aon mga kangan-ngalan sin Allah wa napaw sifat napihan nila isab in mga kasipat-sipatan sin Allah. Long niya way sifat sin Allah aon nga sa way sifat long si mga mu'tazilah. Demikian fakad akhta'u wabtada'u long si muallib bunnan tuod nasaray sabi mga mu'tazilah iban nakahinang sila bid'a invento innovation hatungod sin panawhid tauhid asma wa sifat. Nakapagganap sila kapag tali-tali sila hapikilan nila hatungod sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala ay asma sin Allah. Bal sa mga inkitalu sunnah nakul in agi na to bisara na to kamakala biya sin himomongan bisara ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam asma was sifat. In bisara na to biya sin agi sin mga sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ha mga sifat nganan sin Allah iban kasifat-sifatan niya nosbituha isbatun na to kagaron na to siya kama asbataha Allah biyasin kiyabaita siya sin Allah ta'ala li nafsihi hajat niya inyaon sifat niya asma niya bila tahrifin hadi na to pindahon in makna wala tasbihin ibandi na to hinangan sibuan singuran wala tamsilin ibandi na to dihilan misal di utungon pawaran paragbuson habaran di wala ta'tilin ibandi na to kangi onin makna niya ngan sifat sin Allah hanasabot yato huwad dinul khalis ang ito yung agama sawa sa ikhlas atawa alat tauhid tunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala ang ito yung pagtaipon pag-agama tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala kalna in definition sin tauhid panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala huwa ifradullah bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wa asma' wa sifat. In panauhid pa Allah ta'ala siyana tunggalon ni Allah ta'ala hatar tanto pagtunggalan kaniya doon how mo tatunggalon in Allah Ta'ala ha tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Na tungod sin tauhid uluhiyah biyasin kabtangan himomongan sin Imam Shafi'i rahimahullah. Unoin agi sin Imam nato Shafi'i rahimahullah. Amantu bima jaa anillah. Amantu bima jaa anillah fi kitabillah ala muradillah wa amantu bima jaa an rasulillah fi sunnati rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lam sin Imam Shafi'i rahimahullah parat sayahon ko in piarat saya ko in pangahagad ko uno-uno doon ha uno-uno kiyabaita din ha Allah Ta'ala ay pamarat saya ko hatungod sin asma wa sifat in pangahalad ko in pangetikad ko uno-uno kiyabaita din ha Allah Ta'ala ha kitab niya ay Al-Quran in yaon ngan sin Allah sifat sin Allah kahagaron ko ala muradillah doon ha murad sin Allah Ta'ala hamaksud bita sin Allah subhanahu wa ta'ala wa amantu bima jaa an rasulillah iban pamarat in pangahagad ko parat sayahon ko in uno-uno kaya baita dahin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ha sunnat sin Rasul ay hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahiha ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam doon ha maksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ang ito mga bakhurmat tungod sin mas'ala hika 5 na takid in pangitikad na to anna lillahi azza wa jalla al asma wa sifat allati atat fil kitabi was sunnah as-sahiha wa na'takid annahu lahu subhanahu wa ta'ala sifatun taliqu bi jalalihi. Naam. Adapun in mas'alah kaunom na'takid bi anna Allah azza wa jalla yura fil akhirati tabaraka wa ta'ala yarahul mu'minuna bi uyunihim ziyadatan fi na'im. Yari impamarat saya singkita niyo hika unom mas'ala. Parat saya na to, impamarat saya na to, impangiktikad na to. Guna to din Allah Ta'ala mahasot si mahatinggi kakitaan siya haadlaw akhirah. Tabaraka wa ta'ala. Kakitaan siya si mga bariman sin mata nila, pangita sin mata nila, ganap, yato ganap, karayawan sin ni'mat kanila. Karayawan atin ni'mat kanila sin Allah Ta'ala adlaw akhirah. Hafal man sin Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Wujuhun yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Palman pa sin Allah Ta'ala. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Al-Mutaffifin. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala atungod itikad, pangitikad ha kakitaan ni Allah Ta'ala adlaw akhirah si mga bariman. Palman sin Allah ujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira. Ujuhu yawma idin nadira ay hasanatun adlaw akhirat in tumpukan, pamayhuan, haad daw nasabot dihilan sila Allah Ta'ala karayawan hasanatun bahiyatun amoy karayawan sa lago-lago karayawan dihil kanila sin Allah Ta'ala ni'mat ganap ni'mat yaw na sila halom sin surga aon pa ganapan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan pa sila karayawan sa lago-lago laha rawnakun wa nurun in karayawan ini yaon nag-indalufa iban sahaya mimma hum fihi min na'imil qulub sabab sin yaon in sila ha laum sin ni'mat sin Allah Ta'ala yaon doon ha tumbas sin pamarat saya nila ha pangatayan nila sawasa artinya muy sila matufa Allah Ta'ala sawasa in pangi'tikad nila. Wayroon long tatamak tok-tok sim pangatayan ay dusa nila. Yeto, ya ujuhi yawma idin nadira bahjatun nufus ay karayawan, katinggihan hagin hawabaran nila in irihil kanila sin Allah Ta'ala lajjatul alwah ang natin kainginan kasaddapan sin nyawalihan nila kabuhi nila hadlaw akhirah ila rabbiha nadira ay tanduru ila rabbiha kakitaan nila umatod sila patuhan nila umatod sila kakitaan nila umatod sila patuhan nila hati niya ay yanduruna ila rabbihim nag-atod sila patuhan nila kikita nila yung Tuhan nila adlaw akhirat yung pagkita nila ala hasab maratibihim hagantaan sin martabat
pamarat saya nila, pag-agama nila, pagtag-ipon nila diha adlaw dunya. Dito pakita kanila sin Allah Ta'ala mga karayawan sin akida nila hadunya, darajat martaba sin kusog sin akida, pagbidda-bidda sin akida pamarat sa nila diha adlaw dunya. Daing kanila minhum may yandurhu, aun daing kanila tumpukan ito adlaw akhirat, yandurhu kakitaan nila in Allah kulla yawmin bukratan muasiya, kataan adlaw mahapon, mahina at mahapon yetto aun daing ha mga bag-iman bihetto. Daing kanila isab may yanduru kulla jumatin marratan wahida, tiap-tiap adlaw jumat pakaminsan kakitaan nila in Allah Ta'ala. Payatamattauna bin nadar, doon sila magpasaddap, magkasanyangan hapa ngatod nila, pag atod nila ha mahasot si Tabaraka wa Ta'ala, ha mahasot si Tabaraka wa Ta'ala, halingkat niya, hasa halingkat, hapangatod nila ha jad sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin dua mata nila, alladhi laysa kamisli say, amoin wayroon sibu sali niya hambok uno-uno in sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawak to ito. Faida ra'awhu, bang kakitaan nila na mahasot si Tabaraka wa Ta'ala, nasu ma fihim, nasu ma hum fihi minan naim. Kalufahan nila in ni'mat, halom sin surga sila. Kalufahan nila in karayawan, halom sin surga bang nila kakitaan na in mahasot si Tabaraka wa Ta'ala. Wa hasala lahum min al-lajja, damikya madawhat nila roon in kasaddapan, in karayawan, in kainginan, was surur, iwan sing kakuyagan, ma la yumkin at ta'biru anhu, amuin nasabot ito di mo siya uno mabissara, di mo siya kya uno, di mo siya amuin karausan, ibissara in dayaw hawak to ito bang nila kakitaan in mahasot si Tabaraka wa Ta'ala. Biyan na sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in halom surga sadya dita sin Rasul bukun pajat sin Allah, mala aynun ra'at wala udunun sami'at wala ala qalbin khatar, di may imagine in lingkat karayawan halom sin surga buat malaingkan bang kakitaan sin bariman, kalupahan nila in yatto halom sin surga nikmat yatto. Masya Allah. Wa nadarat ujuhum iwan sumahaya, lumingkat in pamayhuan nila, wazdadu jamalan, maggaganap, magsusung in lingkat nila, gumanap in lingkat nila, ila jamalihim, maun palingkat nila bang nila kakitaan in mahasot si Tabaraka wa Ta'ala. Fanas'alullah al-karim ay yaj'alana ma'ahum. Pangayon na to fa Allah Ta'ala mulya, maha mulya bayang murahon mangmayan kita niyo biya sim mga sila mga bariman nito iban sin pangitikad nila diha adlaw dunya, biya tintumbas kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hadlaw gana-gana. Wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira, surah Qiyamah. Wa qawluhu subhanahu anil mu'awridin, farman nisab sin Allah Ta'ala hamanga amuin tumaykod, nag-opos, di magkahagad habito, bukon bet initikad nila kakitaan ni Allah Ta'ala hadlaw akhirat. Uno yung beta sin Allah Ta'ala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun, tan tutod bunna tuod in mga sila amin mga tao magmamasyat sumusulang hapangi tika rin hapamarat saya ini
ahlul fujur. Bunna tuod di, bunna tuod kalla di tuod, bunna din sila dain hatuhan nila hadlaw ito la mahjubun, ay di nila kakitaan. Aw nakatatampan kanila, tampanan sila, tampanan yung pangatod nila hawak to ito. Isyu ito, palamma hujiba ahlul ma'siyah hawatto, tiampanan in tao magmamasyat di dunya. Wa ahlul irad, iwan tao amuin mag-opos, sumulang, tumangkiring, din haagama, din hapamaratsaya, din hapanauhid, din hapamatikad. Biyasin bukom, biyasin pangiktikad sin ahlus sunnah wa jamaah. Ahlul fujur, iban sin mga sila, amuin tao daruhaka di dunya. Mga bariman, dalat jalik, manunjuki haman nasabot ito bimafhumil mukhalafa. Mafhum mukhalafa in ayat ini. Annal mu'minina yarawnahu subhanahu wa ta'ala, karena bunna ito din mga bariman, sampu na bariman, kakitaan nila in mahasut si tabaraka wa ta'ala. In bariman sampurna, adapun in bariman Muslim bihetto halom sin masyat, wala nakapagtawad pa Allah, wala na pabuntulin itikad niya tungod sinini biyasin bita sin Allah subhanahu wa ta'ala betuin hal na to hadlaw ganagana. Hadis sahih al-Bukhari wa Muslim, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tadamuna fi ru'yatihi. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunanto din kamo tanto kakitaan niyo yung Tuhan niyo hadlaw akhirat, halom sin surga si mga bariman, biya sin kakita niyo pangatod niyo habulan amuin habulan biya sin bulan ampat hangputag tu kasuwang tag upat tag lima tag unom ay matampal. Biya sin bulan hangputag unom kasuwangan la tadamuna fi ru'yati, di kamo, di sila magsigpit, bukon sila mag-agaw, ay maluag, masanyang sila hapagatod nila hamahasot si tabaraka wa ta'ala. Di sila mag-stampede, biya bukon di hadunya, biya ataw mag-agaw, bukon atin niya masanyang sila la tadamuna fi ru'yati. Habaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pag kita sin bariman Allah subhanahu wa ta'ala, hiya jiyadatu fil Quran. Nasabot ini na jiyada halom sin Quran. Ini ganap ay labi ay surga karayawan, surga karayawan, halom sin karayawan. Nasabot halom sin Quran. Biasin agi sin Syekhul Islam Ibn Taymiyah wakad fassara munatuwad tiafsiran in hadis ini, tiafsiran niya in hadis ini bi annaha munatu din siya an nadar ziyada diha ini ay pangatod ila wajhil karim pa mahasud si tabaraka wa ta'ala. Fanas'alullaha ay yurina wajhahu fi jannatin arduha as-samawati wal ardi wa hada mu'takad ahlus sunnah wal jamaah. Pangayon na to fa Allah ta'ala bangmayan kakitaan na to in mahasud si tabaraka wa ta'ala halam sin surga in surga amnain luag sin pitong lapis langit ibang sin lupa. Amo ini mga bariman in pangitikad pamarat saya sin ahlus sunnah wal jamaah. Jahaba Mu'tazilah, in papanaw pangitikad si Mu'tazilah annahu la yura subhana, di kakitaan ni mahasuk si tabaraka wa ta'ala la fid dunya wala fil akhirah, di kakitaan ha dunya, di kakitaan hadlaw akhirat. Wa jahaba gulatus sufiyah, in baita papanaw pamarat saya sin sila
magsusufi, magtatasaw, amin hatasan nila, ila annahu yura fi dunya, munatun ni Allah Ta'ala, kakitaan nila ha dunya, wa fil akhirah, iwan hadlaw akhirah. Laong si muallif, kakad akhtau fariqain, munatun, nasa indua tumpukan, Mu'tazila iwan sin Sufiyah, wa asaba ahlu sunnah in kimugdan in pangi'tikad sin ahlu sunnah. Fakalu in agi sin ahlu sunnah la yura fid dunya tabaraka wa ta'ala wa yura fil akhirah. Di kakitaan in mahasud si tabaraka wa ta'ala ha dunya sama gawa kakitaan siya hadlaw akhirah. Wallahu yaqulu fi suratil A'raf li Musa, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul A'raf kan Musa alaihi salam. Ha farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, lan tarani walakin indur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa harra Musa sa'iqa. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Rabbi arini andur ilayka. Sugpat panagnahan sin ayat. Firman sin Allah ta'ala, imparman sin Allah, lan tarani, di mo tuod ako kakitaan. Ya Musa, ay lan tuqdira alaan, di mo kagausan bihaon alay ru'yati inumatod kako. Lang sin mga mufassirun tafsir sin amuin Saadi fi tafsir taysir kalam ar-Rahman, ay di mo ako kagausan bihaon aturon, hapangatod mo di mo ako kagausan, lan tukdiral ana ala ru'yati, di mo kagausan bihaon umatod kako. Yeto sambag sin Allah Ta'ala kan Musa hawak to siya uman, Qala Rabbi arini andur ilaik. Qala Allah lan tarani, ay lan tukdiral ana ala ru'yati, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala, bunnato din Allah subhanahu wa ta'ala, ansa al-khalq, siya'y magpapanjarisin makhluk fi hajid dar, hadunya ini, ala nasatin, doon ha pagpapanjari, pagpaon niya, la yukdiruna biha, wayron makagaos, sangkataureng kato manusia. Ha magpapanjari, hapya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kalau how much more umat atina kumita fa Allah Ta'ala hajatnya tabaraka wa ta'ala. Nah, wala yusbituna li ru'yatillah iban, di nila amuin mapatatap, di mapatatap nila in umatod fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di nila kagausan, di niyo kagausan, di niyo matanto kagausan in umatod fa mahasud si tabaraka wa ta'ala. Di ini walaysa fi hadha dalil, bukun ini dalil laong si ahlu sunnah ala annahum bunatod din sila la yarawnahu fil jannah. Bukun ini dalil bunato din sila mga bariman di nila kakitaan ni Allah Ta'ala sa surga. Bukun ito amoy dalil in Allah Ta'ala di nila kakitaan. Karena bunatin Allah Ta'ala atau in ayat ini kadallat manunjuki aun mga kadalil-dalilan dalatin nususul Qur'aniyah, aun mga ayat dayan ha Qur'an wal hadis an-nabawiyah, iwan kahadis-hadisan manunjuki in
kakitaan simbal iman in Allah Ta'ala hadlaw akhirat alom sin surga. Ala anna ahlu jannah natoin tao halom sin surga yaraw na rabbahum kakitaan nila yung Tuhan nila tabaraka wa ta'ala. Doon sila magkasanyangan sumong in dayaw in karayawan nikmat nila kasanyangan nila halom sin surga bang kakitaan nila in Tuhan nila Rabbul Alamin. Wa annahu bunnatin Allah yunsi'uhum nas'atan kamila. Demikian Allah Ta'ala siya magpapanjarik, magpaawang kanilasin pagpaawon sampurna sukop pagpaawon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqdiruna ma'ahu ala ru'ya at iniya paawon sila sin Allah Ta'ala hadlaw akhirat in bariman papanjarihon sila magbalik biasing kain na tagna. Yuqdiruna ma'ah ay sampulaon sila sin Allah Ta'ala magbalik biasin di hadunya sukop kataan adlaw akhirat yuqdiruna ma'ahu ala ru'yah hangkan ito kagausan nila na pandangon in mahasot si tabaraka wa ta'ala ha adlaw akhirat alom sin surga. Adapun hadunya di kagausan sin kita sin manusia sin ipon sin Allah bariman amin pandangon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sin dua mata nila dang di hadunya. Lihada diha ini hangkan siabot sin Allah Ta'ala in pag-atod ru'ya biita niya in kakitaan at tungod sin kakitaan ni Allah Ta'ala haayat ini maksud biita sin Allah Ta'ala ala subutil jabal banglom niya tumutog na in good ya Musa sawfa tarani. In maksud ito fakal mukni'an hasupaya matayin akal mapangsan in Musa mukni'an li Musa pag amuin supaya in Musa di makapag-angan-angan mangayo bisin pangayo niya kakitaan niya magpakita kani mahasot si tabaraka wa ta'ala supaya siya amuin kumahagad sumanyang himusa fi adam ijabatihi mayta wala siya jawab sin Tuhan ni Rabbul Alamin wala nagpakita kaniya wala di niya kakitaan sa magawa walakin aparman sin Allah walakin undur ila jabal sa magawa ya Musa atod kau pa buot fa inistakarra bang siya makana bang siya tumutog na yung buot ha tempat niya ay afabila tajallallah afabila tumajalli in mahasut si tabaraka wa ta'ala doon habod yan atau doon kan Musa fasawfa taran na tantusong mura ako kakitaan so pasawfa tarani kakitaan mura ako susongon ya Musa. Amo ito yung tafsir sin mga ulama mufassir tungod sin ayat ini ha amuin tungod kan Musa alaihis salam. Laung sin Ibn Malik fi ha'alfiya niya man ra'an nafyu bilan mu'abbada fa qawluhu isiu-siuin pamarat saya niya man ra'ayin pangatod niya an nafyu hati na di natuod napi di tuod kakitaan salama-lama bang maksud inlan ini bukon long niya maksud sinlan tarani salama-lama di kakitaan hati niya dia sin ayat tarani lan tarani an la tarani fil ayah
bukun siya la taqtadi dawam nafi ru'yatillah, bukun siya maksud manunjuki tatap di kagitani Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala samagawa long niya long ibn Malik bal hiya samagawa in siya ila impangatod pagatod fa Allah Ta'ala mahasud si tabaraka wa ta'ala ila ajalin muhaddadin maun pa waktu muhaddad tartanto ay taraon tartanto pagatod pa mahasud si tabaraka wa ta'ala wa huwa amuna tartanto waktu tartanto kakitaan ni Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah hadlaw kiamat. Amo ito mga walhurmat tungod sin topic na to ha domini. Alhamdulillah tumugtog kita ni uriha mas'ala hikaunom hataman ko na rin diha ini in patumtum na mo kato niyo domini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito na pangadyan na to at pagpatumtum kamurahan amin nakahampit kita niyo haruman yan at murat ini sin pangadyan sa pagpatumtum ito insyaAllah amoy in papagbarakatun kato tanyo biya na sinabi niya in duman ini amoy kahampitan na to sin waktu ini madawhat na to yadto haadlaw ka na insyaAllah bang na to bawbukan in mga pangadyan na to inenturi lupason sin Tuhan na to Rabbul Alamin mahuli niya biya na sin kabiaksahan in kami magpasampay sin kasila sa pagkataan imalok kamo hawak to ini kaunuhaw no na binaybayan nakabutang yung mga katawtay manghuran ipasampay na mo ingka sila sa kanyang katantan mga katawtay manghuran sibo dahalaw man sinula na to sampay na nakalawak sampay miyagot naman to pagkahula-hulaan lauta hala likosan sing bumi ini amoy niyan doon han kaya tutupuran sin bangsa na to muslimin amoy niyan ha kahula-hulaan hula Islam, hula Arab iban na si mga kaiwanan hula lauta karna saplag ini pakaradyaan na to ini kikita-kita niyo ha katilingkal sin alam alhamdulillah amoy laway long tareng ha live stream ini hauno na long ta inba kaya bubutangan niyo na salam doa kanyo katantan serta tukbal na mo day sa pagsukon pamanga sila amoy in di mabaya mutas day mga hinang marayaw amoy yari long ta masi sila timututog long ta kimiiban asupaya sadya ini programa na to ini di siya maguta na Allah Ta'ala ra intumong kaniyo sin mga paglugto niyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala in kami ini tumukbal sadya sin amanat sin kamu asupaya siya sumampay pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in mga ini malagbo pakaradyaan amoy yan kamu naghali-hali hauna na kamu lugal mabot matun kaniyo in kallang sin Allah subhanahu wa ta'ala iban na sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiranan mahinang parsababan amoy in lutoanan marana to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ini tukbal ko in kasila sa kanyo halapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibalik ko pa uro na to amin maghatang si pangadyan na to of tinipala tapagdas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in amin. Allahumma ij'alna ayyariyana wajhahu fi jannatik fi jannatika jannatin na'im. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma as'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa malina wa ahlina. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.